ni e hetia han nge to awang wang po hian mi pom lai nupui pasalan nei me kan ni ti shereng chunga lo hmu ta ya an chak par lo tem tir tum do ngar ngar thin ho hi chu an huat umin thei pato pati ming chiat an phu hlia hlia amero chu heti lai hian pin fian na pakhat ma om map si lo it sik na wanga pui soina nei map lo ti ming chiat tum an mo pu chang ani ro chuan an mo pu tan khan areruna thlakin dam chung ser mi hur mu ami te mu ani kum khwa to mai dona hei wang hian hetiang ko nga na hi chuan kan fi him tak ani chuan kan dikna soi chuak ngam hi kan ti mak mo nia kan soi chuak du lawai mo kan soi chuak ngam lo ani chuan eng anga ming chia ta mo pu na po tok se toran huam ti na ni deu maya ni e ngoi chu hun chu om amai ro chu an future zong a chat rak khop na tur thil an tong chuak du mi lo ani chuan lo ming chata veu po ni se hiam thu soi tur an nei ngang lawangai na lian tak a om lo thei ta lawani hiam thu soi ve ngai lo isua nga mishing ta chandam tur ron kal anga kan ngai te ni ngot lo chuan hetiang dot mu hluma in po na riruna thlak tak hitong ve kan omani chuan dam chung kan ping chhat ai chuan digna kan nei ve tak ani chuan isei chuak sham ango bible ang zonga changlata tu ma ka tilet ve du lo ti na ril ru kan putlat ani chuan chik zokin han nge to non le lokila pathian hian ming that na hi alo ngai poi mo khopasin kan bible ange po sum tam tak a yin ming that hi than zok turani alo te mya mai ni kha chu wangin dam chunga mi te thin lunga mi hur mu an mu to tur ni ai chuan dikna kan nei ve tak ani ngai chuan kan soi chuak ngam ve tura ka ngai top maya kan lo dik talawa kan ming chiat bel ai chuan ngoi kan chu ta zok ani poin kan ti diklo na pomin ngai dam dil na tal chak chuakila mi pui thling zia kai chuan ka ngai ni ole voina chuan khovel milar tak zinga pom lai nei ti sherang chung sia lo mutai ngat tu atopa an ko pui te chu sak ta hial mai midang ai nei nung bi khar te chu amal te in kan thur chuak le nal mai don ni pakhat na chuan Angelina Jolie he khovel hian me chemel chale ro pui tak an lo piang to china chung zinga chuan Angelina Jolie po hi alang sarwa pol ani hial ome ama hi actress ming thang tak ani pialama khovel me puin kan du ron le thilung taka kan ngai san ron na chan em chu mire thai chan pui tu mamo ngoi te ta na din chin wang hi ni a he khovelin athil ti ro pui tak kan thai ngil to ngai reng lo tu te chu pakhat na chuan the National Center of Refugee ratlanti omkhom na mun NCRIC no pangmang angle khongai thak tak khovel milar le hausa takin chanpui an ngai zia po an sha tu lo la ya an omna mun nge kalchila an ma mo zong atum sak chin wang hi ni a an la ka hian thei pa to pin mo phurna pum hlum ain pe ti la kan se swa lo hialang ro pui takani panina chuan khovela ram re thai AIDS le TB tam turu em na mun an re thei em awanga ram dangin an chan pui chu soilo an mi le sa te chu an ram chunga an lo lu tang ti mol an lo thin em na ram Ethiopia a AIDS le TB nat na vai hau a thon veka enkol na tura free clinic ro pui tak a hon riap mai wang po khan khovela no ro pui ngai san om takani ati lo thei lova he ram mi te hnung chon Ethiopia rama changi ya fasha no sen Zahara Marley fa lak makdana chang rangot po khan athin lung chung ril thatna hi khovel mi puite hian kan thai hil to arin om lavani pathum na chuan khovela mai chia te an dan noi nun na mun mai chia te chu pasal te rong bol tura lo piang school pokal ve lo tura an ngai hial thin na mun Afghanistan tan ge a primary school an din rup mai teng te awang khan khovel mi pui thin lunga hian athi thei to ngai don lavani hemi ba ka hian Angelina Jolie hian khovelin kan chin charem to tur thilro pui tak tialo nga to maya athil ti ro pui tak te wanga award alo don to phei hi chu soiset ani lo hialani ole ami mal chamchina lu chhota ngalila Angelina Jolie hian kumsom pali milek ani la yin ngai zong nget tak alo nei ve to china
nima sela kum ni anin zui nuwa in chenin a acting career bularon chanta ni acting khovela aron lu tir phata changin lemchan athiam baka a hmel tha in a sexy boka khovel mi patista ron ni chawin mi mit atlung zau nge mai chuta kumsang ni pathum khan afa masaber ni turin Cambodia no cham ina medox chu fata na la a nima selamak deuh mayin hetiang khopanula fel le ri rutha mel thalal nu ti hiala soi chin ni bok hi khati hun lai khan ngai zonga nei shat tur aum ngai me lawa nima sela khovel thang chuak rak khopa milar aron ni nuwa angai zong masaber ni omalang hi chuan khovel awa han bara khai chiang khere khovel actress lar le ming thang ve thau Jennifer Aniston ni pasal Brad Pitt net can we get away ya in hmanga email ta kan cheta lai vel paparazzi ten anau pho chwa sakta dur mai ni chu anni pani hi kumsang ni panga July thla an release ta Mr and Mrs Smith an chan lai in him nai chawni in heti lai hian Brad Pitt le Jennifer Aniston te hi kumnga chung zet in nei mek an ni a hetianga Angelina Jolie in Brad Pitt thinlung an ron luat sak tak sia chuan hemi kumlala kumsang ni panga October ninga khan Brad Pitt le Jennifer Aniston te chu anin chen zui ta ni anhuwa Jennifer rin KMI News te ashil danin Brad Pitt le Angelina Jolie te kha Mr and Mrs Smith an chan lai chang khan mi zong zong khan an pani in ka ra hian engamotak a omani ti in an chwa char chara keima nge pon rin le na chu ka nei ve pha ta deuh thina nima sila an ka chang nge ya chu tiang romance engma an pani in ka ra omlo thu an soi chwa ve ve ta ka wangin ngai thata kin kom ve wangwanga nima sila ka hnung lama min lo bum dun jang alo ne sia na ka tia ka pasal ka mangai em emin hetianga min bum du mai hi ka thinlung chung ril a soi nging do ra ka ham hai ve ka oi har sa ka tilutuk ma se kamumang mai ni silo po na dinner ai turin ka ba na min ka yin min chwa puya min mangai thu min shilboka ni ma sela khati lai zong zong khan a thinlung nei tu kalo ni to der silo tin American actress producer le business woman ni bok Jennifer Aniston swan anuna thilton adam chung ser ni to tur chu asoi chuak ve ro rawani heti lai hian Angelina Jolie hi khovel milar zinga ro ro po a berkai pahial ang ani wangle mitam takchan pui to tu ani wang hinge ni doni hetianga mi nu pa in kara lo tla zepa nu pa in chen na hial thlen tu ani chung hian a victim zo Jennifer Aniston demna o ka hi aring dei zok zok nya mole a chenin mani pasal pakhat lek po tihlim zo lo ti te kumnga chungut in nei to si pa po nei thei hlei lo ti te in an chir thele chep mai boka hengan sil na te hi Brad Pitt hian per lo alo ti pui ve deuh ngei ni turani kumsang ni som pakhat khan Parade magazine ten an kom na jen hi mai che fel takle mi mangai na nga takania kanin kar khatianga top mai na chan kha ama thiam lo eng ma om lo keima zok hian mi pa kani nang le a pasal kani nang khan ka mo phurna ka hlen zo lo mai zo ka ni tin anu pui hlui Jennifer Aniston ni thawang hi a ho sak ve dei thongani engpo ni se Angelina Jolie hi khovela mai che hlotling mi khungai na nga tak khovela mai chia mel thaber le sexy ber thlan te po lo ni zak zak to thin ma se mi pomlai chu sak tu ti an sha jang to na hi chu adar tak tak to ngai don lawani panina chuan Kristen Stewart kumsang ni pariata an don ti chwa movie hit mai khovia soi ning dor khop movie toilet ta chang tu nu mel chale ngai no bei chek mai Kristen Stewart po hi shengai me lo kan omani chuan thil mak tak atling to zok hialin rin oma anau pan lai chang hian movie sang sanga lawin lan to in panic room ti teng de po kha a hit ve viau mai ni ma sela kumsang ni pariata toilet ta an don in lan ro a rolan he so chu thudang lo ni ta sela a mel poi sei lo mel zet khan a movie a belai mi zia kha ati angin patling me utan po movie chan chop mai ni lavin atak tak emoti thei hial tur ni pha a
a movie a vampire le mai chapoi soilo inozet mai mangai na thon thu khan soizui le a chil ron tu an han lo na sat to nen a chang tu nu le chang tu pa Robert Pattinson le Kristen Stewart te kha atak taka anin ngai zon chunzom ta ti news under le chia mai chule khovel an soi hing mai ni to lo khovel hi alamin alam ta ani bera acting an thiam ba ka an mel thaturu dun mai bok sia khovel couple in me ber ti chwa che chwai an ni chunzom ngal ta pat mai boka mai chenoi moi tak nui sen sen rang chwin Kristen Stewart chuan Robert Pattinson chu a first love ani thule a thin lung zong zong in a mangaya a pasal tur ani thu media kaltlangin a puang chuak mi mai boka an hun lai na na kha chuan khovel hi an ta ni potila kan se swal tam mi lawang khatiang kho pa hu hang nei lian khan ni a chu tiang a hlim takle an future a anin nei hun tur te an seidun vera uro thin lai tak mai chuan kumsang ni som pa ni kum khan khovel deng chuak rok khopa news strap thak aron om ta thut mai le aro ka khovel milar te ve ngar ngar tu an chet swal lai a chana lo chang ngat ngat thin tu paparazzi te chuan mai chezai dam le poi soi lo tak Kristen Stewart chu aro ka ngat ngatin movie a chan to na Snow White and the Huntsman na an director Rupert Sanders nen Los Angeles hel kwala hun an man lai le kar chung anin fop ngong lai chu an la fu ta chat mai ni chu paparazzi te tan chuan hei kher kher hi chu khovel pum huap anga breaking news ani meu wangin chu tiang news turu ru ra lot tuk an la fu bik thei chu nuam sin kho ani runga tangle ti chuan le khide vur chungin news strang shanga an chwa chei chai maya Robert Pattinson thin lung chu darkar khat chung lekin a ke cheta vek mai Kristen Stewart hian Robert Pattinson hi arin omlo san satlia ani mai lova tuna hun aman pui Rupert Sanders po hian nupui mel chale British Vogue model thotling tak Liberty Rose nen anin nei lai pa po pani ngot na ya lim taka chung kwa andin ve mek lai ni a hetianga Kristen Stewart nen an lawin stranger mur ve deuh hlak an hu hian ato ke lumam ti in a pasal hi a thenjui ve ngal mak mai bokani heta tak hian amak angreng khop mai Kristen Stewart le an director hi kopui an nei lai ve ve a aro ka in ve dun them ni si kha hetiang an kopui te ve ve in an then ve ve nu an pan hi in zui dun tura 100% single aro ka rala in kop ngai to lo an nin nuwa ero an in chai lai di zui du ta chuang me lo zuk nya mole he an thel ti diklo ta ka wang hian Kristen Stewart chuan poi ti hlia mi nu pa po nei ve thlet thwa to in then phana an nirngot te chu a in thiam lavin depression na sat tak nei pha che omati lutuk ngai na shelo chuan sang ni som pa ni July ni som ni panga khan publica thupa ron choin khathil thlenga wanga mitam tak makti le poi soina nei map lo mitam tak thinlung ka hliam wangin poi ka ti tak zet abikin kanuna mi poi mo tak le ka za em Robert Pattinson an minjin na zong zong ka ti kholo sak veka min ngai dam sha mang che ka mangai tak zet zet che ni tin khovel pum sha thei turin media kal tangin thu paron choi riap maya amai ro chu he angai dam dil nei ro hi chu Robert a beng a thleng ve ta chia lo ania nge ani len ni lavin aron lesbian zui ta chem mai ni pathum na chuan Kris Jenner American media personality producer le business women hlotling takbaka VS model chuan vor Kylie le Kendall Jenner tenu ni bok Kris Jenner chuan a pasal masa Robert Kardashian nen anin chen chan po kha ron soi chuak ve riap mayin ka pasal attorney Robert nen kanin chen chan kha chu engthil dang wang ni lavin ka ui resan wangani ti in dain wang first one barka podcast an nei na hmuna khan soin kadam chunga ka thil ti swalian ber alani ati ve mau mai boka Kris Jenner hi a pasal masa a ui resan ta Robert Kardashian nen khan fa pali Kim Kardashian Kourtney Kardashian Khloe Kardashian baka Rob Kardashian an nei manani engpo ni se boina chuan khati zong khani phot sela pa chuna kan la chunjom zel turangai la
pomlai nei chunga in ui re san chung changa hian maktak main keini nam ti ro te mai chau ni lo nam pui tak tak teng te po khwan mi pa ai hian mai chia zok hian dem tlang pui tlat thin maya mai chi then khatla chuan a ui re san tu an pasal te khadem phalmap lavin an ui ren mai chia te kha an dem le tlat zok thin boka hemi chung changa hian anin da taka chuan mi pa nang ma ui re san du tu che kha chu mo an ui re na nu te khadem vak vak du su i pasal kha mi hur om ngai na shelo kan tiang type kha ni a khanu laka khan lo ui re lo ma selamo ui re du na thinlung anei to shim shima a ui re na nu kha lo piang mi alo poni se midang laka a ui re san tho thawang che chu wangin hemi khe sa hi chuan a tu zo ma dem fal tur bik anom lo an dem om dan a thum hun rang ek saman an ni tina ni chu ole a to bera chuan a poi mu ema ngun takin milongai thak sak don ya o lo thei lo na wangin keini mizo nam tlem te chu ramshang shanga kan om dara hetiang ka ra hian mizoram chung om then khaten ramdang om abikin myanmar om de chu Burma mi ngapi ti in musit takin anlo deu so chin ani oma hetianga mizo thisen kai theu na taka kanin chong khum chin hi he pa hian a tho maring talwa e tin ril runa takin lalung chiat thak zet mai aron phwa chhuaka mizoram om tan chuan engwak ni roma se pan mizo pui ruzok na awang ramdang om mizoram lo ramdang kan ram ti soi tur kan nei bik hleinem le ti ve ngoi tu te tan chuan ana vedon ema an tor na hi sha thiam poin hinlung na tak chunga hla an ran phwa ve hi ingai thak sak sha mang u o YouTube pa chaktiang production tin anin da e